El entorno da población de Andía, del concejo del Franco, é unha zona rica, desde o punto de vista geológico, en formacións de pedra caliza. Ainda existen na actualidade os restos de 3 caleiros, fornos e cal, nel entorno del monumento natural das Covas de Andía. Non sería fácil remontarse al origen destos traballos, pero sí al seu final. Estas actividades de cocción da pedra caliza se deixaron de realizar a principios da década de 1970. El proceso consistía na transformación da pedra caliza, carbonato cálcico, en cal viva, mediante a cocción da mesma, a temperaturas en torno aos 1000 grados centígrados. Para eso se utilizaban os fornos chamados caleiros, ubicados nel entorno das canteras destas formacións calcáreas. Para a combustión se usaba toxo, bouza e leña seca, transportada durante varios días con carros de bois ou vacas. El caleiro se ubicaba aprovechando unha pendiente del terreno, de tal xeito que tuvese dúas zonas de acceso, por a boca da parte inferior e por arriba para completar a súa carga. Por tanto, boa parte del caleiro estaba enclavada na terra, mentras que a parte frontal permanecía al descuberto, externo. Bueno, a ver, lo que nos interesa saber ahora é en que meses se cocía el caleiro normalmente. Pois era sobre, bueno, cando se cocía, sí, en marzo, principios de marzo, abril, pero é que había que empezar a preparar 15 días ou un mes antes. Llevaba el cargar, había que arrancar a piedra a base de barrenos, de dinamita. Que se llevaba a arrancar a piedra pues 2 ou 3 días, bueno, arrancalla había que barrenar, despois meter dinamita, explotaba a peña, despois aquella piedra había que preparalla para que valise. Os meses normalmente en que se hacían os caleiros se cocían era abril, maio, sí, no, con vistas a utilizar a cal despois para as tierras para o maíz, para celebrar o maíz. Sí. E conta xente participaba máis ou menos en cada caleiro? 4 socios, 4 vecinos e os da casa, a lo mejor 2 de cada casa. Eso para arrancar a piedra iban 4, que eran máis especialistas nesa materia. Despois había que prepararla, que ese arrancar a piedra a lo mejor llevaba un día ou 2. Outro día ou 2 el prepararla para adaptar as piedras para hacer a bóveda, sí. E despois el cargallo llevaba outros 2 días. O sea que a semana íbase para encargar o caleiro, pero despois, antes disso, xa se iba al monte cortar a leña, claro. Para que tuviera seca para el tiempo ese. O sea, a leña había que cortarla con tempo, para que secase antes. Sí, 15 días antes de preparar o caleiro. E despois tamén tienes que observar o tempo, non era como ahora que hai observatorios. Cando aquello era aproximadamente, daba unha información mínima e había unha contraseña, decía un vecino dos socios que eran papá, llamazo, e decía el tipo así, caracho, pois hai que encender, desde que estaba todo xa preparado para encender, para plantar candela al horno, e había que arriar a leña un día ou 2 antes para allí. Bueno, parte della, despois estaban arriando el ganado, que era, non había tractores como ahora, arriando, según estaba el horno andando, iban llevando para allí, pero había reserva para a noite, como a noite non arriabas, pois había que almacenar allí. Entonces cada socio, digamos, que se lle asignaba un carro, a cantidad de carros. Sí, 10 carros máis ou menos, con 40 carros cocía el caleiro, se estaba a leña en boas condicións. Tamén podía haber mala suerte que chovera, entón xa
se esboronaba la cosa porque tardaba más horas en cocer. Normalmente cocía en 36 horas. Este que era más pequeño, este llevaba como 14 toneladas de cal, estando bien cocido. Sacarían como 14.000 kilos, serían 14 toneladas de piedra cocida. Y escuita, entonces, a ver, por lo que respecta a pedra, a cantera da pedra tiene que estar próxima al caleiro. Sí, de aquí a 20 metros. Si no, no había que transportar todo eso. No, claro. No, ya había que llevar en el carro, claro. Porque en un carretillo eran peneros, pues están a lo mejor de 30 kilos y algún más y menos. Empezabas como pedrías pequeñas, de 1 kilo ou 2. Bueno, entonces, lo que é na cantera da pedra, hacía falta dinamita para romper esa pedra. El primer traballo que había era arrancar a pedra. Bueno, y cortar a leña no el monte. Sí, a leña llevaba unha semana ou máis coller toxos para o caleiro, que era maleza, bueno, toxos. Vale, e unha vez entonces arrancada a pedra, despois había que seleccionarla algo, claro. Claro. Non valía toda. Non valía toda, porque que non valía para outra, valía para outra. Para distintas fases, claro. Se seleccionaba un pouco, se dividía. Para fer a bóveda había que ir separando en montóis, seleccionada pedriquías máis pequenas para empezar, despois xa algo máis grandes, os que chamaban tizóis era para fer a bóveda por dentro, pero despois por fora, alrededor, iban rellenando con pedra corriente, daquellos despojos que iban salindo de fer os tizóis, que se chamaba o piedra traballada. Bueno, traballada a cierto modo, porque a pedra caliza era moi cabrona de traballar, porque non tía veta, eran unhas vetas raras que a lo mejor estabas traballándolo e cando tías casi el tizón preparado, partirse a la metá e xa iso iba como chatarra, como de segunda para rellenar por detrás. E a ver, claro, os cargadores, os que cargaban el caleiro eran especialistas. Especiales, sí, eran. Non valía cualquera. No, eran de escobas. Sí, claro. Sí. Era papá el tipo achín do llamazo outro, venino das penas. Bueno, venino das penas eran noutro horno, nas penas. Pero aquilo das escobas eran papá e el tipo achín, eran os que cargaban. Despois xa cargaba tamén Josepín, Benino tamén axudaba. Pero Benino era pal del Couz. Aquí nas escobas era eso, que lo cargaban era papá, pero despois había que apionar os que estaban acercando ese material para allí. E bueno, a ver, claro, empezábase con ese cerquillo, empezábase a poñer a pedra moi pequeniña, diminuta, porque ese cerquillo que está alrededor del caleiro por el interior, ese cerquillo pode ser de que? 5 ou 10 centímetros, como moito. Sí, como 10 centímetros. Ou menos, sí, porque se era moi gordo, non cocía. El que quedaba pegado para atrás non cocía. Tiene que ser lo mínimo posible para ter mao da volva, sí, que valía, porque aprovechar. E que permitise poñer as primeiras pedras e despois cada vez algo máis grandes, hasta que ibas a unha certa altura empezaban primeiro iba casi a plomo, como 1 metro ou menos, despois xa empezaban a tumbar, a fer bóveda. E iban fendo bóveda que ainda non sei porque aquello non se vía. Porque ellos estaban nun andamio desde que empezaban en el suelo, na caldera, había que andamear. Y desde el andamio, Dios no libre que aquella bóveda se vese que los mataba allí en medio. Bueno, aparte de esa bóveda que se iba construyendo pouco a pouco, había que hacer el arquillo. El arquillo ia sendo un arco hacia a entrada. Eran dous bóvedas. Dos bóvedas. Sí. El cerquillo chamábanse arquilleras, eran unhas pedras casi cuadradas, lo máis posible, escollendo as mellores, máis planas, porque a caliza non era moi plana a pedra, pero bueno, escollían as máis planas para fer el arquillo, que era debaixo dese arquillo, el arquillo empezaba así, e debaixo era por onde se metía leña para a caldera estaba máis fonda, como 1 metro da puerta onde se atizaba.
e despois, desde que cerraban o arquillo, xa, el arquillo iban féndolo según iban fendo a bóveda del resto. Iba unido, iban poñendo arquilleras e outra filada de tizóis, según iban medrando de altura, eran tizóis máis grandes. E despois el arquillo tamén lle metían como un clavo nel pico para cerrallo. E aquello quedaba, aquello cocía tamén. Se el horno cocía ben, cocía el arquillo tamén. Entonces, como se atizaba el llume? Utilizaba eso lo que se chamaba tizadeira, ou que? Había despois... Que vía sendo a tizadeira? Era un palo como el mango de unha pala, que tía o forqueta así, ibas al monte e escollías aquellas que non fosen moi animal, porque era para mover a mano, como o mango da pala. E a tizadeira esa tienen que manejarla a lo mejor entre dous, ou que? Porque cada un, unha forqueta cada un. Porque turnábanse, a lo mejor unha hora, en turnos de unha hora máis ou menos. Dous, un para fer os bocaos, que era fraccionar, que non fose un montón como... que entrase... Os feixios adecuados para poder que entrase na boca. Máis praco de lo que era el cargamento del caleiro, fían ou parede para cerrar el calor e para poder tizar, porque senón aquello abrasábate. No, e perdía el calor o horno e por delante non cocería. O sea, que realmente Outra parede de pedra que non fose caliza. Pedra para cerrar. E fían el de atizar era máis ou menos como pouco máis que este del forno. Y entonces el boquete de atizar era moi pequeno, lo justo para entrar, que pode ser, 50 por 50, sí, lo justo para entrar os bocados de... Sí, de leña, sí, ya vi que chamabanlle bocados, con un garrucho ou a garrucha, era o garrucha. Iban fraccionando, o carro esculábano allí, ou se non baixaba almacenábase detrás del caleiro, había o peña, e por allí basculaban... Bueno, o que estaba esculando, o que non descargaba a mau, para un montón para a noite, porque a noite non se arriaba leña. E eso, a boca del forno tía esas medidas, máis ou menos. E fían esa parede por fora para aguantar o calor, para que non se escapase o calor, para que cocese a pedra, e ao mesmo tempo defender el que ainda pasaba calor abondo, porque al meter aquella forcada de trozos e eso, vio bocanada de calor para fora, de fuego, pacó. Tienes que retirarte rápido que te queimaba, si no. Ben lo víes. Cuando eso iba para allá el calor, pero en cuanto que desatrancabas a boca al forno, el respiro era por acá. El calor buscaba el oxígeno de fora, la combustión. Fora, sí. Y bueno, a los 24 horas subía el calor arriba, las pedras puñense rojas, sabías que... Y tamén outra cousa, despois de cerrar el clavo, daban el clavo a bóveda, metían unha pedra cónica, como un budo, para cerrar iban puñando as pedras de punta hasta que fin así, despois metían unha fendo... E unha vez cerrada a bóveda, despois, en riba, veña pedra. Sí, pero pedra con cuidado, moi menuda non, nin moi gorda, vaya mezclada. Promediada. Sí, porque se la botaba moi menuda, deixo de pedrique como grava, tupía e non tiraba para arriba. Claro. Volvíxes para a boca. Sí, tiene que quedar algo de hueco para a chemenea, para respirar para arriba. Comer a tiro. Sí. Ya. E escuta, el reidoiro, porque eso era importante. Sí, roer mover era fundamental. Sí, porque cada hora máis ou menos dábase a roedura, chamañe. Puñese un palo gordo así e el reidoiro encima. Era como palanca, pero largo, a lo mejor como un pino, como aquel, máis ou menos. Sí, 5 ou 6 metros. Sí, por lo menos. Para espalancar. Que se podese traballar sin acercarse moito claro. a boca del forno. E mover aquello porque por baixo quedábase moura, aquella leña estaba como... Pero aquello, decían, que cada roedura que valía por un carro leña, porque el calero seguía traballando, al mover aquello levantaba moita calor, e movías todo aquello hasta que baixaba
a brasa, aquello cinza, todo aquello, baixaba de altura, porque senón chegaba a non pasar para alló a leña. Tienes que cada hora, máis ou menos, pues hai que roer o caleiro. E ruese, e decían que el caleiro seguía funcionando e agarrando temperatura, e en 36 horas, máis ou menos, estaba listo. Sabíase ben, porque mirabas por baixo, que non, coa vista, que non vises, iban tupindo, soldando as pedras, que hasta que por baixo quedaba a lo mejor 3 ou 4 furaquios, así menos que un puño, e además notabas un riba que iba baixando a carga. A carga, cando se acaba de cargar, subía para arriba o Morena, máis de 1 metro en el pico, además de arrasado, despois puñelle hasta o cruz nel pico, e cando aquel cruz se esboronaba, decían que iba casi aproximándose a cocer abondo, porque é que se descompuñese a pedra e baixaba de altura. Entonces, a ver, a decisión de parar de atizar, considerando entonces que xa estaba cocido o caleiro, cando era? Era por horas, chegadas a 36 horas, sí, ou había que mirar tamén algo máis, lo que dices tú. Mirabas esos agujeros que a bóveda por dentro, mirando por a porta, poñiste longe, quase como os daqui a allí. Pois mirabas que tuvesen casi todo unido, soldado todo, a quedase algún buraquín poucos, e baixaban riba, notábaslo, que baixaba... Sí, porque antes de encender el caleiro había 1 metro de pedra por encima del nivel del caleiro, da terra. Sí, pero despois iba baixando. Baixaba casi a cruz, el pico casi al ras. E había un buquete por as beiras alrededor así, que baixaba outro tanto, todo alrededor. E entonces coincidía, se en baixo non había bifurquios casi nada, e en riba subira, baixar a carga, e estaban as pedras todas rojas, e botaba fuego, el humo era casi blanco, de primeiro era negro, ya apestaba, un olor cabrón, pero cando empezaba a botar o fumo blanco e llama, salían as llamas por cima. Sí, hostias, hasta 1 metro ou 2 de llama encima das pedras. E entón consideraban que estaba cargado, que estaba cocido. 36 horas máis ou menos llevaba, se a leña iba en condicións e se atizaba fuertemente. Cuanto máis fuertemente, máis temperatura agarraba. Entonces, unha vez apagado, había que esperar 3 días a que fose enfriando. Se iba enfriando. Sí. E despois a bóveda por detrás, bueno, ainda estaban algo soltas, pero o que era a bóveda estaba soldada, había que escavalla con un picón. Non había, un palo de ferro tamén, para ir tirándola embaixo, encima da caldera, da cinza, que eso, para ir paliándola, e estaba soldado, se estaba ben cocido. Ahora, como aquella vez, eu non sei se tinha que sacar como, cocería a medias, vaya. Entonces, ainda daba traballo tamén despois sacar esa pedra cocida, llevaba su traballo separarla e meterla que en sacos ou... Logo la separabas, e ibas poñéndola nun caixón, que eran como un caixón. Era a medida determinada. Fanega que llevaría 50 kilos, 45, 50 kilos. Se era pedra moi menuda, a lenchella pesaba máis, pero se eran pedras moi grandes quedaban acabanadas e tinha que empicar ben para que dese a fanega. Vendíase por fanegas. Despois tamén se vendía por kilos. Había un camión buscar, a que non se vendía por os pueblos, para a xente que vía buscar aí col carro, al caleiro mesmo, para as terras, para Almeiz. En primer lugar, reservaríase a cantidad determinada de fanegas para os socios. E el resto sobrante para vender. Eu era o primeiro que ia buscar. Digo, non, eu vou levar... E despois descontabanlle da cuenta. Al fer as cuentas, bueno, pues tú llevache tantas fanegas, a tanto cobras menos, restabanlle de lo que... De alfera fían as cuentas do caleiro. E despois, el que llevaba 10 fanegas, descontabanlle 10, a razón de 30 pesetas se vendía a fanega ou... E entonces a xente vía con carros de bois ou vacas a buscar a cal directamente al caleiro. Sí, non fía falta, bueno, había quen la encargaba. Dixo, oye, Hugo,
vais cocer, sí, para tal fecha vamos a encender el caleiro, e aos 3 días empezaban a quitar aquella por lo que era pedra que non era caliza, había que abrir e despois ir empezando. Primeiro empezaban por riba, quitar algo, pero despois cando había que paliar moi para eso, abrían por baixo. E había quen avisado, oi, vou querer 10 fanegas. E o outro tal, por Arancedo, o Vesellas, llevara, empeñouse en botar para que me dera moi bom resultado. Llevara, non sei se 50 fanegas ou moita cantidad, 3 ou 4 toneladas. Veran con 2 ou 3 parexas e levaban a lo mejor a tonelada de calca. E, bueno, menos, había quen despois, se se sobraba 3 ou 4 toneladas, iba a venderse por fora, hasta Oneta, onde está Tita, por esos pueblos, Villallón, e subindo para arriba outro pueblo que chaman Villartorei, e Herbón por aí, iba el camión. O sea que... Primeiro vender, bueno, quantos kilos que usted... No, vou querer 300 kilos, era a Vic Pesalla. Total, que el beneficio que se vía sacando en pesetas comparando el traballo que requería era muchísimo. Cada sociedade que cocía un caleiro al año ou dous? Ou dous, dependía, se vendera ben e se os odios se dian, pois é ben cocer outro. E, bueno, pois hai en tal sitio, aquel monte ten buena leña e tombos que non se collían para mollido para a casa, iban quedando e fíase volta, e aquello rozábase, e tía 3 ou 4 caras, cada un máis ou menos, se a leña las cortaban en sociedade entre todos, pois iba a calcular, bueno, teremos abondo ou teremos outro día a cortar toxos para o caleiro. E iba a calcular, quería mellor que sobrase, que non quedase crudo, un pouco a leña. E máis ou menos 10 carros cada éramos 4, con 40 carros buenos, indo a leña mos condicións cocía el caleiro. E ainda despois na casa, esa pedra había que apagarla. Apagarlle con agua, sí. Daba un fumo tamén. E un olor del demonio. E despois mirabas, metías un palo, se estaba ben cocida, metías un palo e entraba como se fora barro, como fora farina, quedábase como farina blanca. E podía almacenarse, deixarla aí tempo e tempo, non se estropeaba, non? Non, quedaba en polvo. Dun año para outro podía aprovecharse. Bueno, non, porque se cocía todos os años e máis ou menos... Pero meses sí, para despois labrar, por exemplo, os nabos posteriormente. Sí, para el agosto. É que a veces dabais por fer un caleiro para el agosto, para os nabos. En el verano, pero normalmente era na primavera, era por marzo, abril, que era para a xente, para as terras. E bueno, era mira, bien que cando fin as cuentas, papá tría a lo mejor 1.500 pesetas, ou 2.000 pesetas. Fíjate tú, traballar un mes entero, 15 días, arrancar a pedra e cargar. Visto desde os nosos días era a miseria, claro, pero é que naquel momento non había de onde sacar ni 1.000 pesetas. Aquel dinero a lo mejor valía para comprar os cochos de cría ou bueno, algo, cousas para casa, ou roupa, calzado. Tamén estaba carísimo. A roupa en comparación estaba moi descompensado todo. Eran poucos ingresos, pero eran algo. E aparte de eso, había lo de a madera e pouco máis. Limpiabas os montes e agarrabas a cal para a casa, el consumo da casa, e aqueles 1.500 pesetas mataban o plata. Eran os ingresos que de algo valían. Se mirabas os jornales que había que botar. Pero íamos a 2 de cada casa a cortar a leña, e para o caleiro igual. Había que ir... para cargalla eran como 3, os 2 que cargaban, máis un que estaba, e turnábanse, por exemplo, este año, hoy tocaba ya Llamazo, ya Antón, al outro día os que cargaban eran os mismos, o papá e el tipo eran os 2,
técnicos de cargar. Depois xa o Suspín tamén cargaba, e Valeriano Llamazo, pero bueno, era lo que había entonces. Este vídeo é un homenaxe a todos os que traballaron nos caleiros, fendo da pedra el seu modo de vida. Aunque a maioría daquella xente xa non vive, a memoria dos seus esforzos permanece inda viva nos restos dos caleiros da zona. Transmitir esa parte da historia ás futuras xeneracións é case un deber para os que inda vimos algún caleiro fumiar sendo nenos a principios da década de 1970. Este vídeo puido realizarse gracias ás informacións de primeira mão suministradas por Faustino López, meu padre.